heter Homestyle Band, men vi är egentligen 10 stycken, men vi har också en sån här akustisk del av bandet, och då kan vi komma just på såna här mindre tillställningar och köra lite akustiskt. Och vi har nu jobbat med Mirahuset ganska mycket samarbete med dem haft här under året, och vi har varit i Sverige och spelat och lite här och där. Så vi är ett tvåspråkigt band, vi kör både på finska och svenska, och vår musik har både på engelska, svenska och finska. Idag kommer vi att köra en sån här lite akustisk set. Och Jari är vår solist. Joo, otetaan tähän alkuun kotimaista suomalaista musiikkia. Kolmas nainen on tehnyt kauniin kappaleen Hetki. Hetken hetki kestää, ei hetkeäkään elää. Hetken ei voi estää, sitä ei voi välttää. Se on täynnä kummaa taikaa, se huumaa ja luovuttaa. Jättää rintaan kaivauksen, jota eroon pääsee. Hetken hetki kestää, ei hetkeäkään enempää. Vaikka varautuisin, se silti yllättää. Se pilkkaa komentajaa, tulee jos on tullakseen. Ei sääli odottavaa, sen jättää ottaneelle. Kerro minne mennään, mitä mennään tekemään. Oota vähän aikaa, koetan selvittää.